Fly Rwanda. Incredible news, politics, sports. We on top. Fly TV Rwanda. Yes guys nongere mbasuhuze mbifurize amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza wibuza kwiba kujana neza ibikorwa bya Fly TV Rwanda umunsi ko wonde isaha ku yindi umunota ko wonde nkomeze mbashimirira none bifurize amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza uyu munsi na Akasamutwe uyu munsi ntabwo woroshe uyu munsi urimo byinshi bitandukanye uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo zitarenze ebyiri ingingo zitandukanye nanone dukomeza twibaza ku mutekano muke uri hagati y'ibihugu bitatu ndavuga Burundi u Rwanda ndetse na DRC ubwo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu imyigaragambyo imeze nabi abaturage bo mu mujyi wa Goma barimo barakora imyigaragambyo y'agasubirizo imyigaragambyo itandukanye rwose barimo bigaragambya ku buyobozi bwabo inyuma yuko nta minsi myinshi ishize umutwe nka M23 umaze kwigarurira uduce turimo nka ubwo harimo uduce dutandukanye. Yeze hashize igihe twavuga ko atari igihe gito rwose hanyuma umutwe wa M23 ufashe uduce dutandukanye harimo Minova, Mushaki, Kirondwe ndetse nahitwa kuri ku musozi wa Muremure. Ibi ngibi rwose byo bimaze iminsi itari mike bitangajwe ko M23 yafashe utu duce dutandukanye nyine nko muri Minova, Mushaki ndetse na Kirondwe. Ahangaha neza ni mu duce twavuga ko twegereye neza cyane kuri ku gace ka Goma. Yes, amakuru twatahuye muri ku iyi minsi y'amakuru tumaze iminsi duhuza dushakira hamwe tureba ese nibiki biri kuba n'igiki kiri hagati ya M23 n'iki gihuza M23 na SADC ese n'iki gihuza M23 na MONUSCO ese n'iki gihuza SADC M23 FARDC ndetse na igihugu cy'Uburundi kandi cyo gikomeje kuba cyatakaza abasirikare benshi cyane abatandukanye bacyo nyine bohereje muri iki gihugu cya Kongo mu byukuri. Ese SADC ubwo turavuga ibihugu biyibumbiyemo birimo igihugu nka Tanzania, ibihugu nka South Africa, igihugu nka Malawi bifite iyihe nyungu ku mutekano byaje kubungabunga muri intara y'amajyaruguru ya Nord Kivu ubwo turavuga ya Kivu y'amajyaruguru ubwo nyine. Ese uyu mutekano baje gushaka cyangwa kubiba muri utu duce ni kuzihe mpamvu? Ese ni ku nyungu cyangwa ku nyungu z'umubano hagati ya SADC cyangwa se ibi bihugu na Kongo cyangwa hari ikindi kintu kibyihishe inyuma? Turava kuri iyo ngingo turebe ese MONUSCO ku mutekano wo muri Kongo, ku mutekano w'Igoma ese niki MONUSCO ifasha mu byukuri ifasha Kongo? Yes, turahava cyane tugaruke ku basirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bagwa mu ntambara iri kubera nyine muri Goma nyine muri iki gihugu cya Kongo. Ese aba basirikare baravugwa iki ku bihugu byombi, ku mpande zombi niki kiri kuvugwa kuri ibi bihugu? Ibyo byose turabiva imuzi nimuzingo. Iyi ni Fly TV Rwanda dukusanya amakuru menshi atandukanye kandi y'ingenzi mwese kandi mukanyurwa nkuko biba bigomba kumera. Amakuru menshi atandukanye yakusanyirize kuri Fly TV Rwanda. Yes, twihute cyane twanzike
hashize umunsi umwe gusa hatangajwe ko hari intambara iri kujya mbere muri utu duce twamaze kuvuga dutandukanye, turimo umusozi wa muremure, Minova, Mushaki ndetse no muri Kirorwe. Aho ngaho ni mu ntara y'amajyaruguru ya Kivu, ubwo turavuga muri Kongo nyine. M23 ifata yigarurira utu duce. M23 umunsi yigaruriraga utu duce nibwo ni nawo munsi rwose yigaranzuyemo, ni nawo munsi yigaranzuye abasirikare batari bake y'aba FARDC ndetse n'abasirikare batari bake bo mu gihugu cy'u Burundi. Aya ni amakuru yatangajwe ku binyamakuru bikomeye byo muri Kongo, atangazwa nanone ni bimwe mu binyamakuru byandika nk'igihe hano mu Rwanda bitandukanye, bivuga kuri iri fatwa ry'utu duce turimo Minova, Mishaki ndetse na Kirorwe. Ubu ngubu rero iyo ntambara yabaye ku itariki 29 z'uku kwezi kwa mbere turangije. Ibyo ngibyo bivugwaho iki na SADC, ibyo bivugwaho iki na MONUSCO, ndetse ibyo bikavugwaho iki na Repubulika y'u Burundi. Yes, ku basirikare b'u Burundi barimo baragwa muri iyi ntambara nta kindi usibye gukomeza kuvuga ko nyine kuba abasirikare bakomeje kugenda bahagwa ari amaboko y'ingabo z'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, bakomeje kugenda bashinja ko rwose ari cyo kibyihishe inyuma, ko dore ko bavuga ko M23 idashobora kuba yagira imbaraga z'umurengera zigeze ku rwego rwo kuba yakwivugana abasirikare ndetse banizewe ko batojwe b'igihugu cy'u Burundi ndetse na FARDC. Mu by'ukuri inshe zitandukanye, ubuyobozi butandukanye bukavuga buti ese ibyo ngibyo bivuga gute? Kuba igihugu gifite intwaro, no kuba igihugu abayobozi bacu bafite ubwenge, no kuba ibihugu bikorana mu mucyo, ni ibintu bibiri bitandukanye, bitatu bitandukanye. Ati ibihugu bigomba gushyira ubwenge mu byo bikora, bigashyira imibare mu bintu bikora kugira ngo ibintu byose bigende neza. SADC nta minsi ishize basirikari ba Tanzania ubwo nyine bivugwa ko birukanyiye bahungira muri MONUSCO, ngo byari bikomeye ubwo bavaga muri iyi ntara nyine birukanyira aho MONUSCO icumbitse cyangwa ikorera, kubera ko bari bacanweho umuriro ukomeye cyane, umuriro wakaga cyane, bari bateweho n'ingabo za M23. Yes, South Africa hashize iminsi ivugwa nayo bayikritika cyane, bavuga bati South Africa ntabwo ibaye muri SADC cyangwa ntabwo iri mu gihugu cya Kongo kubw'impamvu z'umutekano, bati ntabwo iri muri iki gihugu kubw'impamvu z'urukundo cyangwa se gukunda iki gihugu, ahubwo iri muri iki gihugu kubw'inyungu z'umurengera, kubw'inyungu zihariye iz'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bo bashaka kurinda nyine bakabujyana mu butunzi bwo mu gihugu cya South Africa. Malawi, Tanzania, ibi ni ibihugu nabyo bikomeje kurwana. Ese mu by'ukuri SADC, MONUSCO, M23 iyo tuyikuremo dushyiremo MONUSCO, SADC dushyiremo n'ingabo z'u Burundi, byose byitirirwa ko bicunga umutekano muri ibi bihugu. Ikibazo twakwibaza, kuki ibi bihugu bitibumbira hamwe? Kuki imiryango ibungabunga amahoro y'ubwayo itavuga rumwe? Ibyo ni ikibazo turi gushaka nka Fly TV Rwanda, turashakira igisubizo. Ese niba ibihugu biri gushaka amahoro, niba ibi bihugu birimo birashaka amahoro muri iki gihugu cya Kongo, kubera iki byo ubwaryo iyi miryango y'ubwayo itavuga rumwe? Kubera iki aba barundi b'abasirikare batafate ngo bahuze imbaraga na MONUSCO? Kuki batahuza imbaraga na SADC?
ibyo nabyo turabyinjira tubige imuzi n'imuzingo. Hanyuma mu makuru mugomba kumenya ari gucicikana hirya no hino, nuko mu by'ukuri umutekano ukomeje kuba muke hano i Goma, mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'uko ubuyobozi bwa Kongo bufashe icyemezo, ubwo ndavuga ubuyobozi bwa guverinoma yo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo bwafashe icyemezo cy'uko isa 12 moto zitwara abantu zigomba kuba zahagarara gukora mu rwego rwo kurinda umutekano muri aka gace ka Goma. Ni mu rwego rwo kugira ngo birinde n'ubwoba bwinshi ubu buyobozi bwa Kongo bufite bwo kuba bwakwatakwa mu buryo bwaciwe muri humye, bwakwatakwa na M23. Yes. Amakuru yizewe, amakuru agezweho ava kuri Fly TV Rwanda. Ibiriho koko bya nyabyo biva kuri Fly TV Rwanda. Amakuru hari inkuru ziza nyinshi cyane z'ibikabyo, bavuga bati mu Goma M23 yahafashe ibyo bitandukanye ndetse binahabanye n'ukuri kuriho, bavuga bati gukingira umutekano muke muri Sake na Goma, ati bahafashwe, ati mu Rwanda ibintu birakomeye. Ukuri guhari nuko rwose ibyo ngibyo bihabanye nyine n'ukuri, ahubwo ukuri guhari nuko iyi myigaragambyo irimo iratera akaduruvayo mu mujyi wa Goma, aho ubuyobozi bwa Kongo bukiri twavuga ati ese ubwanyu mu gihugu murabuza abaturage amahoro, ntimwumvikane nabo, murumva koko murimo murarema imbibi kuri M23? Ibyo ni ibibazo byinshi cyane byibazwa. Ikindi kibazo nyamukuru tuzagarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha, iminota n'amasaha biba byadufashe, ati nirihe huriro riri hagati y'abasirikare b'u Burundi, MONUSCO na SADC. Ibyo byose turabyigaho nka Fly TV Rwanda. Turabakunda cyane. Dusoze tuvuga tuti ibitekerezo byanyu birakenewe, inkunga yanyu irakenewe. Tuzajya dupininga nimero yacu muri comment, ufite ubufasha yaduhereza kugira ngo tuzamure urwego rw'ibintu dukora, kugira ngo ibintu byacu bive ku rwego rumwe bigere ku bindi, mukaba mwadutera inkunga. Nanone ikindi kandi, ibiganiro bitandukanye birimo politike, ibiganiro bitandukanye birimo ubuzima busanzwe, birimo imyidagaduro ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane tuzagenda tubigarukaho. Ikibazo nanone tuzibaza ku kiganiro cy'ubutaha, kuki ibihugu bitavuga rumwe uburyo bwo gufasha byinshi bitandukanye. Yes, right. Yes, abakobwa b'abangavu, abari b'u Rwanda bakomeje gukorerwa iyicarubozo rinyuze mu gutanga cyangwa mu gutanga cyangwa se kuba bakorerwa basabwa imibonano mpuzabitsina mu rwego rwo kugira ngo babone akazi, mu rwego rwo kugira ngo bahabwe akazi. Icyo ni ikibazo tuzagarukaho nka Fly TV Rwanda n'umuryango mugari wa Fly TV Rwanda, twige ndetse tunanonosore byinshi bitandukanye kuri iki kibazo n'ubuvugizi bwinshi cyane butandukanye kuri iki kibazo. Iyi ni Fly TV Rwanda, inshuti yanjye. Kora share, kuri subscribe, udutera inkunga, ndetse niba hari n'inkuru dufitiye uyiduhereze mu rwego rwo tuzamukana neza 5 kuri 5. Ndabakunda cyane. Iyi ni Fly TV Rwanda, njye ndi Manishimwe Eric. Imana ikomeze barinde.